پشتی بریارا کنگره نتوی کردستانی کنکه گو هفدیتنک شیورمندی د 15 تیرمه وی سالی لدارخه نابرا پارتیین کردستانی جبو حاضرتیا کنگره کی نتوی کردستانی شاندکه جکنکه سردانا پارتیین کردی روش آوای کردستانی کر. اما گاوی ولو ام پشت گرنجیره لیجبوگ او گاو بسر بکوین وی چاقی نرینا ما دوی آلی دیگ وقتا ام چق قاس کاربن هر پرچاکی مشاکلی خوا کم بکن امی باشتر کاربن وی دیتنا خوا تفهف بکن دی اطار کردستانی عام دل گور روشاق سر کرد گور يعني اف خطريال سر كرد اف مشاريع سر كرد آواد بن جهلين دولتين اقليمي تنسيق كردي كردستاني ضروريه قال لك جرينج بس او نهما تاني جواتك وامولو بيجنا مهرن ليرونين وجوات بيكونوا هاريك قلتنا قبل كي افايا بيجي جوجي بيترنا خوشي لي فرحتر بي ديتنا مد ام كاركي باشتر جربكن لي تويناجي بربرسياريا كج الي كنكيده والجماجي جي بروزيه ام سباسياوادكن ايرو حاضريه خوش تکرن جبو گریدانا جوینکا شیورمندی لباشور کردستانی و اب انسیاتیف ام مبادره یا کنگره نتوی کردستانی کنکایا ام وقع هفبندیا نشتیمانی کرد ام دبینن گاوکا پیروزا ارینیا همو سازی و پارتی و کوملگه سویل ای کرد ای همو چین و طبقه کردی جن و میر لی حاضر ببن کاربن بهفدورا نرینه خوا نزیکی هف بکن جبوی کیتی که آوا بکن سرانسری کردستانی هر چاپارچه کردستانی لگوری سروک شانده کنکه عبدالکریم عمر و آرمان جوانش سردانا پارتین سیاسی روش آوای کردستانی شبو وان وخوندی هفدیتنا شیورمندی بکن با آرمان جا حاضرتیا الدارخصنا کنگره نتوی و بتایبت دوان شرط و مرجن زحمت ینگو کردستان تیر درباز دبه. وك حملة كما دسبيكريا جبوي بدار خستنا شيورك النتوي اغو غركا بازده هيبا بي لباشوري كردستان بي بدار خستن الباشوري كردستان بتوائي بارتين سياسي هاتن ديتن بارتين سياسي روجلات كردستان ايغو لباشورن اوجي هاتن ديتن كجي هاتي ديتن بكورتي دبي دمادي لو كده دبي دماغو هاتن روجلات انا فيديو شيلبن جبو مواجهة استحقاقاتها بيوست أم كرد بهفدورة بيجا دقل هفدورون أم كاربن بهفدورة كاربن سياسة الكردي أما أبابك نجبر براستي وكرد شنصة كاتيا قدورة كبليزي 6 سالة بيستوي كده وقال لك قابل مظن هاتنا بيتن قال لك دست كفتي هاتنا قزن شكرن جبوي مواجهة وقعت تيجو معني زمان قرأك أم بيجا دست بيبكن يكيتي أخو أباك اف هفدیتن تی دمکه ده گوروش هر چارپلچه کردستانی دمکه هستیار و نازک درباز دبه و پیوستی به هلوسته که هفش تی خواستن. دارا برکات کردسات نیوز قامشلو.